Mantaliyane, ayengisaluthe emagumbini amane omhlaba. Yimina lo wangena esihlalweni sikamnqubi. Umina obesephethe phaya kule qembu leli le-West. Manje ngifuna ukuthi ngikhanyisele la abantu ukuthi leli qembu leli sihlale phasi sabona ukuthi cha lento esiyidalayo izosidosela amanzi ngomsele njengoba vele amanzi ebese sendlini ebese gamanxa amahlombe kunzima nokunyakaza. Ngase-ke ngibona ukuthi cha ayihambi kanje uma ngabe izoduma. Ngabiza abafowethu ngabahlalisa phasi ngabayala ukuthi impilo isande kakhulu. Yinde kakhulu impilo ngoku asikwazi ukuthi siqhubeke nalo mshikashika lo ebesiwudala ngoba lokho kuzonqamula uhambo lwethu lwempilo le esasilethelwe la kunomhlaba. Ngiyazi ukuthi akekho umuntu owadalelwa ukuthi azohlupha abanye abantu futhi nomdali lokho akakuthandi. Ngiyakuqinisekisa lokho. Ngiyangatshela-ke abafowethu ukuthi cha sithe mangasibuka sicwaninga nanendlela esesiphila ngayo nabantu esebenovalo ngayo ngathi hayi Mantaliyane le besukujala asikuyekele. Ake sizane nendlu yesonto sizame ukuba sitshintshe impilo zethu. Imali esisuke siyithola kumele kube imali yezithuthuku. Singathi masithola imali bekhona abantu abakhalayo. Ngakho-ke noma kukunzima kwabafethu kwabe besakhona abasanogqozi lokuthi baqhubeke bona basebenze. Kodwa-ke mina njengomphathi walo leli qembu leli sengisithathile isinqumo. Ngiyathemba ukuthi bonke ebakuzwile ebengikusho futhi bazokuthatha. Ongakuthathi-ke sukuyoba kuyena kodwa-ke aze angasibali futhi-ke angasisuli ukuthi thina samfaka sabese samshiya kanjalo ekubeni sikhulumile nabo sihlalile nabo phansi. Bafowethu impilo yinde kakhulu. Impilo akumele uyiphile ukuthi uhlukumeze abanye abantu futhi ugcine usuthatha nemiphefumulo. Mawenza njalo usuke usuyisilwane. Yingakho-ke nami ngingabona uba cha sekuyisikhathi lesi sokuthi siphenduke sibe abantu abahle emphakathini, siyeke izindlela lezi zokungcola ebesihamba ngazo. Yebo kona ngiyavuma umuntu wangena lana ngoba naku wayengayiboni impilo ukuthi ihamba kanjani, ehlushwa nengcindezi yempilo. Sadibana nabangani abasifaka kuyona le ndima basitshela ukuthi hey kuyaphileka la. Cha bafowethu akunjalo. Ayikho impilo enjengalale. Ayikho impilo okumele uyiphile ngokuhlukumeza abanye abantu ubese wena uyajabula. Cha akusompilo leyo. Usuke ubusilwane.
ngijabule kakhulu-ke mangaba ngibone amantaliyane ekuthokozela engiza nakho kuko, ngoba ngize ngakhuluma nabo ngabagqugquzela ukuthi noma ngathiwa amathuba omsebenzi awekho kanjani, kodwa-ke njenganomuntu onengqondo nophilayo futhi ofuna ukuthi aye phambili, kumele bazame indlela zokuzisebenza. Bangadayisa amakhekhe, emarenki nama-chips njenganawo wonke umuntu ukuze bakwazi ukuba baphile. Lesinqumo lesi angisithathanga ngoba naku mhlawumbe mina nginendlela engcono engizoziphilisa ngayo, cha, kodwa ngiyazi ukuthi icebo lizozakha. Akekho umuntu okuthiwa wafa ngenxa yendlala. Ithuna lendlala kulo mhlaba, hhayi, alikazi laba khona. Ngifuna nje ukuthi impela ngiveze ukuthi ngikhulumile nale nsizwa lezi ukuthi azame ukuthi ziphendule impilo yazo, nabazali bangahlaleli uvalweni, ngoba phela uma ngaba ubona ingane yakho inhlanhlatha uhlezi uzoba novalo njengalomzali, ngoba iyasika inimba. Mase ubona umntwana wakho enza izinto ongamele azenze, nawe futhi ubone uba yazi lezi zinto azenzayo zizomfaka ehlathini. Bokuyilokho nje ebengifisa ukundlulisela kona ngane zakwethu, ukuthi thina sesihlale phasi ukuthi cha, sesiyashiya la. Oyoba-ke nenkani sekuyoba ukwakhe, kodwa thina sizame ngayo ngendlela ukuthi sikhulume nabo abafana laba ababukeka nabo besenekusasa eliqhakazile uma ngaba beshintsha impilo zabo baphile i-normal life.